салом бо номи худованди бахшандаву ва меҳрубон ва аз номи худам ва аз номи кулли ғарибоне ки дар шаҳри ғарибӣ ҳузур доранд ҳамаи шуморо салом арз мекунам мардуми тоҷикистон ва гуфтанӣ ҳастам як вая чӣ мекунем дӯстони азиз Самад Алиев ҳозир мо ба тамошо мебарем Самад Алиев ҳозир як шеъри зинда мехонад баҳри мухлисошон ина қатъи бародар аст салам пацани салам Ое Самад Алиев давай бегом ку сарку духтари ҳурметани ахмай тавариши ахмай друзья на красивой девушке жениться нельзя Ах, мои товарищи, ах, мои друзья, на красивой девушке жениться нельзя Ой захотел жениться я 18 лет, а мои родители дали мне совет. Ты, сыночек наш, и не тут кончай, а потом по новую жизнь начинай. Аравай, вай Vay 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 ara vay 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 қандинга ӯр офарин шеру нинар бо мо бошед наворҳои беҳтарин ҳамроҳи Самад Алиев ва уком از شهر پنجاکент уком Абдулло аз шаҳри Панҷакент шумо бо мо бошед ва наворҳои беҳтаринро ва сурудҳои олиҷаноб бо овози зинда ва аз Самад Алиевро мешнавед ва шаҳри Екатеринбургро ба пурраги мебинед. Зинда бош Самад Алиев бахшиши зиёд Самад Ғаниев то мухташтаги. На дӯстони азиз ана инҷа тамошо шовардагӣ. Кадои марҳамат ба Екатеринбург миёяд тамошо марҳамат. Мо дар хизмати шумоем дӯстони азиз. Зебо мешавад ин кӯча. Беҳад кӯчаи хуб аст. اگر از دوستان کامنتاری لایک подписаться بسیارتر شود سرود غریبی خود رو در این مکان дар кӯчаи Татишева сабт мекунем. Дӯстони азиз дар бегоҳ агар шумо ин кӯчаро бинед беҳад кӯчаи зебо аст. Аз Турсияу аз Япония гӯдигабо ҳеҷ фарқияте надорад. Беҳад зебо аст шаҳри Екатеринбург. Аз Турсиядам аз Дубайдам шаҳри Екатеринбург хушрӯтар ва зеботар аст. Дӯстони азиз мо бо Самад Алиев ҳастем дар кӯчаи Такаре расидем. Дӯстони азиз аввалин ҷое ки ман ба ин бародар нишон додам ва боз нишон метиҳам ин маркази шаҳри Екатеринбург мебошад ва кӯчаи Вайнера ки ин кӯчае асте ки яке аз кӯчаҳои беҳтарини шаҳри Екатеринбург мебошад ва марказ яъне таргоҳи центр пасташ яке аз ҷойҳои зеботарини шаҳри Екатеринбург мебошад ки дили одам моро хушҳол мекунад. ана бародаромон омада истоданд ман пешакӣ қадди шумо ҳам суҳбат шудистам ва бо дигар одамҳо мо кӯшиш мекунем ки наворбардорӣ кунем ва дигар кӯчаҳо дигар ҷойҳои шаҳри Екатеринбурга ба шумо нишон диҳем. ман будам Париз аз шаҳри Екатеринбург. бачаҳо салому алайкум бачаҳои ғариб Самад Ғаниевро тамошо овардем. Самад Ғаниев чиқадар маъқул шуд ин шер бачаҳо яъне хеле кадоме ки дар шаҳри Екатеринбург ғариб аст меҳмон аст онаи бародар барем тамошо мебиёрем мо ҳамҷо тамошо мебиёрем ана ҷои ба зебо некем ҳамин аз шумо як хоҳиш дорум да азизони дил ҳамин зимистонда набекам хинықтон мезанам мо замистону тобистону нигар накарда серавно меҳмононро тамошо мебиёрем. не акам акай Самбо ТВ тоқи мондай дар зимистон одат кардагида уже соат чанд соло дар ҳамин территория дар шаҳри Екатеринбург ки гашту гузор мекунам одат кардаги ман тамоми узви баданам ҳама сирқ шудаги акай Самбо ТВ вообще олуча гаштааст. олуча зинда бошед серинар. мо ҳозир дар даруни пассаж ҳастем центр Екатеринбург. кадом меҳмоное ки омад мо аввал меорем дар центр нишоншон метем баъд бо дорад дусе ҷойҳои базебе ки меҳмонҳо пеши рафтанашон хурсанд мешаванд. тамошосто Самад Ғаниев ба пеш не ба ҳазур ина бародаро ту меҳмонида ина бародаро Самад Ғаниевро
тамошо ва Ганеев, не Самад Алиев. Алиев. Самад Алиев. Зинда бош Самад Алиев, бахшиши зиёд. Самад Ғаниев то мухтаж кардем. На дӯстони азиз, ан амҷа тамошо шовардагӣ. Кадои марҳамат ба Екатеринбург миёяд тамошо, марҳамат. Мо дар хидмати шумоем дӯстони азиз. Тамоми нафароне ки барандаам ё ки дарандаам фарқ надорад. Барои мо метавонем ки шуморо ба тамошои тамоми ҷойҳои зебои шаҳри Екатеринбург биёрем. Беҷ рафтем хирсакати трая сурат гирем. Здравствуйте. Можно фотографировать? Самад Ғаниев. Самад Алиев. Самад Алиев. Қати хирсак сураташ гирем? Қати хирсак. О, кучобги хирсака. Мадарка барои аки. Барои ки Самад Алиев ин аиҷа гарма шабкат абги тоқирамо. Я дӯстони азиз, ин хеле маҳозаҳое ҳаст ки моделни модни барои нафароне ки ҷинси зан ҳастанд. ин Самад Ғаниев яке аз Самад Алиев. бахши Самад Алиев яке аз дӯстдоштатарини гуфти гапо модели женский бо наген голубоя голубой нест. Просто дӯст медорам барои он қадр расм гирем. Кайн тоқи? Тоқира те, амаки. Барои ҳамин мо ҳам иҷо овардемаш. Дар инҷо як хирси калон аст ки расм бардорӣ кунем. Ана Самад Алиев қати хирсако сурат гирем. Самад Алиев чӣ гуфтани? Хирса ба ки намебарӣ? Девушка есть? Ага. Девушка. Это продается? Он хочет свою девушку купить. Я хочу тебе подарить. Не надо все. Ладно. Бо дар инҷо расм гирифтаи судам. Ана тоқи дар саршон. Шерунар. Ана хеле тамошо меёрем бародаро. Ана вақти тамошо омадам, бо ман аки бисёртар наварбардор мекунам ба кадом хотир, ба хотире ки шумо ҳам омадем донен куҷо тамошо биёем, ҳамроҳи кӣ биёем, кадоми шавқи зиёд дошта боша барои тамошо. Мо кӯшиш мекунем ки шуморо ба интихоб ҷойҳои зебо биёрем. Ранги Самад Алиев. Айрад нафт Самад Ғаниев. Нест Самад Алиев. Самад Алиев ҳозир шавқанам мезебидаем. Мо Самад Алиев қад рафтем центра нишон додем, платинкара нишон додем шуморо. Бо бисёр беҳад шаҳри зебо, беҳад шаҳри беҳтарин. Бо акаи Самбо ТВ беҳад хушиҳои зиндагиро, хушиҳои дидор дар қиёмат мегӯянд ку бародарони азиз, хеле беҳтарин. мо бисёртар кӯшиш мекунем ки нафаре ки ба шаҳри Екатеринбург омад ба ҷойҳои зебо ва зеботарини шаҳри Екатеринбург биёремшон ки то ки онҳо тавонанд тамоми ҷои зебогии Екатеринбургро тамошо кунанд ва барои онҳо хуш ояд. Агар мо ин корро накунем ва пешкаши шумо накунем, шояд ки шумо ба шаҳри Екатеринбург биёед, 10 солам бошад зиндагӣ кунеду ин хеле ҷои зеборо набинед. Бале. Бо ҳамроҳи акаи Самбо ТВ обязательно нависен, подписаться кунем, лайк монем. Ҳама ҷои Екатеринбургам мебинед. Бале, подписаться, лайк, бисёр лайк шавад. Бисёр чизои бисёр беҳтарин шавад, комментария бисёр шавад аз кадоме акаи Самбо ТВ уро дар шаҳри Екатеринбург тамошо мебарад. Ҷое бошад набошад. Бале дӯстони азиз, мо тӯри чандин сол аст дар шаҳри Екатеринбург ҳастем ва тамоми ҷойҳои шаҳри Екатеринбурга мо аллакай азёд кардагем ва медонем. Ва нафароне ки мехоҳанд сайру гашт кунанд, тамошо биёянд, марҳамат, номерҳои мо дор занг занед, нависед. Вақтҳои холигии мо баъд аз соати 4 аст ва тамоми ҷойҳои шаҳри Екатеринбург шуморо мо метавонем ки бурда тамошо кунем. дӯстони азиз, фаромӯш накунед, шумо танҳо нестед ва мо ҳам танҳо нестем. Айси бек. Ай тараф. Оли биё бабулора. Ана дӯстони азиз, дар ҳақиқат ҷои зеботарини шаҳри Екатеринбург ин марказ, яъне центр ҳаст. Боз дорад кӯчаҳои зебое ки бисёр аз шумо оле ба чашми худ надидаед. Аммо дар канали Самбо ТВ Екатеринбург шумо чӣ ки медонед, Самад Алиев хеле бачаи шух аст. Салом алейкум, ҳамёрони азиз ва мухлисони беҳтарин. Ина аҷа чизай наметонам, тавишчиай наметонам. Иҷа калат аймунам мебирам. Намедонам азизон ва шуморо чӣ бугум чӣ нагум. Ҷа бача савдо дора ба худо қали муйсар чизгай ман якум модидум дар ҳаёти ум.
بچه نیست و دختر بچه باشه و دختر هم شلم میدونم بیا اگه باید توی باید بینه بهترین اگه مثلا به هر بچه خوش روز من میرم قطشگاه میزم تو جوکی و من الان میفهمم چی بودستم و فکرم این خیلی کده گام میزم الان میدونم که دختره و بچه نه که وقتی شامه و نیوزیراج دارم دختر هم وزریش درسته این از سمد علیف در آخران آشیانه پسرش خطین برادرش که از ناحیه دوردست دوشنبه می باشد از ولایت سوخت همینجا گشته ایستاده است نه که خودش از دوشنبه میگه اکا شما دوشنبه می اکا در ولایت سوخت سلام علیکم از شهر سوخت 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 لیل نباد سوخدیان از شهر پنجاکن و شهر یکترینبورگ اومدگی همراه شما سرگاه همراه من به حق آدم خوب میباشد اون که به زیر کنه که اکو دا کار نیفتیم نه یافتیم اکا یافتیم هم پول کوارترش در رسی دازده یافتیم انا دوستان عزیز خیلی کافی هستن سامان علی شکم تاثیر کردی یا که رفتیم اینجا من پایان داره انا دوستان عزیز در اینجا در آشیانه پایان جای شکم سریه سمد علی بریم شکمش از سیر کنیم شکم تا بریم سیر کنیم سری علاقه شکمش سیر شده است یکی که قدمو میگردی البته گشنه نمیمونیم دوستان عزیز این گپا سخنهای ما حزم شوخی است با کسی سخت نرسد دوستان عزیز به همین خاطر کم شوخی میکنیم به خاطری که سمد علی خودش شوخ است سلام با نام خداوند بخشنده و مهربان و از نام خودم و از نام کلی غریبانی که در شهر غریبی حضور دارند سلام عرض می‌کنم در مردم تاجیکستان یک سرود افضل‌شاه شادی که این کس خوجان هم از شهر خوجان که حضور دارند در شهر خوجان هم اگه بومد و اگه همه سرودی همه خواندی سرودی همشهری من نخوانی بهترین زنده آغوزتون خسته نباشد افضل‌شاه شادی دوستان افضل‌شاه شادی یک سرود از همون خدا چه سود از زر ایا یاری زن افشانی جوانی برفت چه زیبا بود چه دانا بود اما زود جوانی برفت زنده باشن از دل بدیده بهترین شوخی میکنم عزیزان دل بدیده کم همین حافظ معنا باید شوخ شدن در کورایده حافظی نه میتولکا باید اکتور هم کم رول بازی کردن در کورده این اوکوجان هم اکتور من سمیانده اوکوجان هم اکتور معلوم خودشون از کوچه میگه توقیهشون از کلوب مخلصان کلوبی ها پاپولار نیگه پاپولار بودن دوستان عزیز در اینجا یکی از بهترین چایخانه می باشد که در شهر یکترینبورگ در چهارم آشیانه پاساژ است با نام چایخانه فلوف در اینجا می‌بینیم ما رسم‌گیری میکنیم وقتی که رسم‌گیری کردیم رسم‌گیری کنیم علاقه اروسا همراه ما اومدن رسم میگیرن رسم میگیرن همراه ما رسم میگیرن تا که ما توقی داریم من این توقی که دیدیم در سر این اکای توقی شما رو میبینن اومدن صورت میگیرن کنشنه بهترین توقی هم بهترین من بینیم چکل اروسا حلقه دیده حیران میمونن تو خودم سیمپاتیش نیاکو چیزکم الان سر و پس کردیم اینم اکای سامو من میگفتم سر من اینم قدر بود اینم اکای سامو مرا مجبور کرد که من برام سر و پس کنم که ممکن دایی به سر تا پس کنی خنک میزنم سرماد میزنم اکو این نمیگیره دست اکو رفت انا برادران عزیز اکنون تا اینجا را که دیده باشیم پس اکنون دوام ایتیم سیر گشت ما و شهر یکترینبورگ همراه این دو برادر میگردیم دوستان عزیز اینو را با پورگی این شهر رو نشون میدیم و خواهش داشته باشین شما مرحمت زنگ زنید نریسید من هم شما را به جایگاه میبرم که شما در حیاتتون رفتگی شاید نباشید و آرزو هم نداشته باشید که در باشید
дар вақте ки рафта тамошо мекунем дар он ҷо меравед макай орзуи шумо пайдо мешавад ки шаҳри Екатеринбург на танҳо шаҳри Екатеринбург балки дигар шаҳрҳо ҳам мемшавад гашта тамошо кунем. Саман Али, чӣ хел шуд? Сайру гашта беҳтарин зебо шуд, беҳтарин хушёи зиндагӣ, беҳтарин ва беҳтарин ҳош. зинда бош дӯстам. На танҳо Самад Алиев, балки шумо ҳам метавонед ҳамроҳи мо сайру гашт дар шаҳри Екатеринбург. Дӯстони азиз, ҳозирашда мо метавонем танҳо дар шаҳри Екатеринбург шуморо сайру гашт тамошо барем. Дар солҳои оянда мо кӯшиш мекунем ки бар тамоми шаҳрҳои Россия шуморо худи туро сайру гашт тамошо барем. дӯстони азиз, Самад Алиев хост ки шаҳри Екатеринбурга ба пуррагӣ тамошо кунад ва мехост ки як-дусе баъри мухлисони худ бо як-дусе буд шеър хонад. Ба ҳамин хотир мо бародарро гирифтем ба улица Вайнера, шаҳри Екатеринбург, яъне торговый центр пасташ овардем ва кӯчаи улица, яъне кӯчаи Вайнера яке аз кӯчаҳои мошад беҳтарин кӯчаҳое ки барои нафароне ки дар ҷо мехоҳанд сайру гашт кунанд ва худро озод ҳис кунанд ва як чизро тамошо кунанд. Шаҳре дар ин ҷо курсиҳо ҳастанд, стулҳо ҳастанд ки мешинӣ роҳат мекунӣ, шабаши дам мегирӣ, бо ҳастай питсамия ҳастай, чойхона ҳастай, читарни город ҳастай, ҷои китобхоне ва ғайраҳо. Метавонӣ нишаста дар ин ҷо дам гирӣ, ба ҳамин чойхона даромада ягон пӯла чой гирӣ, кофе, қаҳва хӯрӣ ва байни кӯчаҳоро тамошо кунӣ. Самад Алиев, бале, беҳтарин шаҳри зебо. Акам пои қадамам амирӯз будай насиба кубр омадем. Иншаллоҳ беҳад афтои зебо, беҳад шаҳри зебо, беҳтарин. Раҳмат акай Самбо ТВ, акай Парвиза ки бо сайру гашт бо ҳамроҳии он кас мо дар шаҳри ғарибӣ бисёр чизҳоро дидем ва бисёр чизҳоро фаҳмидем дар зиндагӣ чист, чӣ набуданаш ва беҳтарин чизҳоро мо интихоб кардем. Зинда бошед акай Парвизҷон, акай саломат бошед. Дӯстони азиз, Самбо ТВ. ин танҳо як кӯча, як маркази Екатеринбург аст. Бо маркази Екатеринбург, кӯчаҳои Екатеринбург яке аз кӯчаҳои беҳтарин дорад ки мо дар видеоҳои оянда бо нафарони дигар одамҳо шуморо шинос хоҳем кард. ҳозирашта мо бо ҳамроҳи Самад Алиев дар шаҳри Екатеринбург дар кӯчаи Вайнер ҳастем. дигар кӯчаҳоша дар видеои оянда мебинем. Агар кадоме фораки шаҳри ғарибӣ, суруди ғарибӣ ки дар шаҳри ғарибӣ клипашро дар шаҳри Екатеринбург бубинад бо суруд, бо клипҳои навтарин, беҳтарин, кадоме хоҳад лайк ва подписатсия просмотр. Агар 3000 та просмотр шавад, 3000 та лайк, суруди ғарибӣ бо клипаш баҳри ҳамаи шумо арзиш мекунам. Як моҳ, баъд аз як моҳ ман ҳамин чизро мекунам. Агар 3000 та лайк, 3000 та просмотр шавад. Зинда бошед, саломат бошед, подписатсия кунед дар канал ва лайк ҳеҷ вақт фаромӯш накунед. Зинда бошед азизони дил ва дида. Саломат бош бародари азиз. чиқар ки бародармон гуфт, навоҳое ки мо мепартоем бояд аз тарафи шумо лайк ва комментария гирад, то ки мо донем ки ба шумо кадом кӯчаҳои шаҳри Екатеринбург ва ҷош ва чиёш ба шумо маъқул аст, мо ҳамҷоро наварбардорӣ кунем ва пешкаши шумо кунем. ман ҳаминаш мақсад. имрӯз мо аз пеши худ интихоб кардем кӯчаи улица Вайнера. кӯчаи Вайнера ба ҳамроҳи бародар ҳамроҳи мо шуд, наварбардорӣ кардем ҳамроҳи Самад Алиев ва ин бародар пешкаши шумо кардем. наворо то охира тамошо кунед, лайк, комментария, ҷое ки тему ба шумо маъқул аст, марҳамат нависед. мо интизор то боздид дӯстони азиз. шаҳри Екатеринбурга боз сайру гашт бо ҳамроҳи Самад Алиев. даррова бетмон наш Салом алейкум. чӣ ном дорӣ пӯс?
Самат? Самат Алиев тебя узнал, значит. Оба самана. Самат. Будь здоров, Самат. Самат, шнохта аст. То дар шаҳри Екатеринбург ҳам мешнохтам. Ты что, его узнал, что ли? Он Самат? Нифига. Дай пя. О, ништяк. Мухлиси ты дай. Рафтим, все. Фотографировал. Спасибо тебе, брат. Самат Алиев ро дар шаҳри Екатеринбург шнохтя. Самат Алиев. Чхетра шнохтя. А? Самат? Шнохта, на? Хак мухлисом дустори бачидага ака сам бу ТВ. Мегу ки, как тебя зовут, чи гуфт? Сама. Я хочу говорить мое имя было, чтобы Самат. Да, он хотел, чтобы у меня был сам. Самат. Да? Я говорю, имя поставишь, а фамилия как будет? Алиев, что ли? Самат Алиев дар шаҳри Екатеринбург, дӯстони азиз, бо мо бошед. Тамоми ҷойҳо ва нозуки ва зебои шаҳри Екатеринбургро мо ба шумо нишон медиҳем. ҳамроҳи Самат Алиев ва як бародармон. Ако, шумо аз куҷо? Аз Кулоб омадаги токи кулоби доред? Айдангара. Бошед, ако. Зинда бошед, шедна. Дӯстони азиз, суҳбати мо ба анҷом расид, тамошои мо ба анҷом расид, сайругашт ба анҷом расид, ҳамаш ба анҷом расид. Ана бародаро, акнун тамом меравем Маҳалламон меравем. ба маҳаллаи худ. Майли, Самат Алиев, то боздид, омади боз занг зан, меберем тамошо, боз ҷой нағз дора, ҷои адия дора. Ако, шумо пагоҳ мебуравед, омадед занг занед, Насиб, бо насиб. тамошо меберем. Идофа натарсед, қадар бисёр расход намешавад. Чашм Шабхов намебарам. ако расход карда, расход кард. Чӣ расход кард? Тавоҷонам беҳад расходи беҳтарин кард, зиёд кард. Ҳозир монда гуфтаст ки Шабхов намебарам. як шабо 500 сум, чанд пул расход? 700. 700 сум, 7 рӯз ховам намебарад гуфтам. Шаврӯз. 7 моҳ. Чиқар? Не, ина барои чӣ расход кард? Барои ин ки ин фан кард, дигарро фан кард, мо ина фан кардем. 15000 чира фан кардем? Не, ишкера мо хел бача неку ако. 15000 фан кард ки ана бача гуфт. Вай. салом бо номи худованди бахшанда ва меҳрубон ва аз номи худу ва аз номи кулли ғарибоне ки дар шаҳри ғарибӣ ҳузур доранд саломи худро арз мекунам дар мардуми Тоҷикистон. Як суруди зинда бари ҳамаи шумо. Тоҷикистон зинда бод ва пеш бод. ин шаҳр ки олудаи борони баҳор аст, селоби ҳавасманд дили бесаду қарор аст. ин шаҳр ки олудаи борони баҳор аст, селоби ҳавасманд дили бесаду қарор аст. ин суруди Шодравон Кароматуллои Фурудбон ки инро гӯш мекард тамоми мардуми Тоҷикистон ва бо дастгирии шумо ва тамоми дунё ва азият ки дунё кардӣ, ҳамеша Шодравон Кароматуллои Фурудбонро гӯш мекард. Ва зинда бошед, саломат бошед азизони дил. Лайк, подписаться, аёд набуроред. Дӯстон бошад ки гирад дасти дӯстон бошад ки гирад дасти дӯст. Як суруди зинда бари ҳамаи шумо азизони дил. ман аз ту дурам, чӣ носабурам, дил аз қафои ту рафту наёмад. ман аз ту дурам, чӣ носабурам, дил аз қафои ту рафту наёмад. Сарка, усу бе ҳамҷода бе? Шуд, сарка, як да се. бо лаби дарё нишинам, то дилам дарё шавад. бо дили дарё нишинам, то дилам дарё шавад. бо ғами дунё бисӯзам, то дилам дунё шавад.
با غمی دنیا بسوزم تا دلم دنیا شود. وقتی 100 لایک حیات نبرو. بیای که گلزارم دست بیای که دل دو رسیده همه شب چه شوره که آوازه نیفتاده که دیوانه چو مجنون در کنسر انتظاره. اول و سلام با نام خداوند بخشنده و مهربان و از نام خدا و از نام کلی غریبانی که در شهر غریبی حضور دارند سلام عرض میکنم در مردم تاجیکستان و لایک подписаться حیات نبراره در کانال سامبو تیوی. اگر سامبو سخنان خود رو گپ میزند بعد یک سرود زنده و بار همه شما مخلصان عزیز. دوستان عزیز کمی هم باشد ما در شهر یکترینبورگ کوشش میکنیم که نوارهای جالب اطلیشنی نوارها را پیشکش کنیم و در خدمت مردم در شهر یکترینبورگ یکی از آفریقای جوان صمد علیف در خدمت شما و شما. ما آمدیم که باز ما با شود اون دل بری شوریده ما شود. دوستان عزیز باری دارم که شما این رو یکم بار میبینید. این در شهر یکترینبورگ است. اگر خواهید چنین رسم های زیبا، چنین اسکلت های زیبا، چنین یا با دیزاینرهای بهترین در شهر یکترینبورگ شما بینید پس البته در کانال ما подписаться کنید، نمرهای ما نویسید، همراه ما تماشا بیایید. در شهر یکترینبورگ که از شهرهای بهترین میشه. مادر باری همه شما عزیزان دل و دیده подписаться لایک حیات نبرونه یکم با توی صبحی سفیدا فریسته امیدم نخواهم به تو بودم زندگی به تو عذاب است. توی صبحی سفیدا فریسته امیدم نخواهم به تو بودم زندگی به تو عذاب است. مادر تنها تو را نمایی مادر دنیای جاودانی به تو حالم خراب است شب و روزم عذاب است. نخواهم به تو بودم زندگی به تو عذاب است. به تو حالم خراب است شب و روزم عذاب است. نخواهم به تو بودم زندگی به تو عذاب است. مادر تنها تو را نمایی مادر دنیای جاودانی. این سرودی من بخشیده با همه مادران تاجیک که در شهر تاجیکستان در شهر غریبان که حضور دارند برای همه مادران подписаться لایک حیات نبرارین عزیزان دل و دیده. یک سرودی شادروان سپانسر بحر همه شما. روز روم از دنیای مرا یابه روز روم از دنیای مرا یابه در خاک شبان پنهان شیدای مرا یابه. زندگی چیز کنه دل خودم زیر دیواره یاری زمودم زیر دیواره یاری زمودم. زندگی چیز کنه دل خودم زیر دیواره یاری زمودم زیر دیواره یاری زمودم. قدر آسر کنه شام سهر کنه
غم دنیا را از سر بدر کنه غم دنیا را از سر بدر کنه بشکنه با هم شیشه غم و تو شود زیبا روز و شب ما تو شود زیبا روز و شب ما بشکنه با هم شیشه غم و تو شود زیبا روز و شب ما تو شود زیبا روز و شب ما او بس چشمانم ربودی ای به وفا به وفا قلبی ما را تو سوزوندی خود خوی بدگو چرا خواب از چشمانم نبودی ای به وفا به وفا قلبی ما را تو سوزوندی خود خوی بدگو چرا خود خوی بدگو چرا نشدم در پو میرم دونت مرا نشده گپو کم کم بخونت شویر گلایو با در پو گابی سورا نخونده نشدم شد دیلای گپا لبرزه پاشا و زدانی دیلت پس نشم آوازوما چه با آزی صورتی تدا بغالی مخوار تدا کجای با کجا نگاه داری تکانی و دا کجا بدم و چی ها گفتم نکی رفتی ای دیلی داری داره یا براد داروندی زنده باشین از زون سلام علیه دو غریبی و چجانو سلامی با چجانو دو چجان ما خوکی فوتون کودکی چیزی بده هیچی دیاد ندارم و چجانی ما و فکر بچه جانیت و فکر بچه جانیت او بچه زنده صبح سلوما در شهر غریبی انتظار زنگویت انتظار زنگیت که و چجانی ما و واسه فهمو هر شب هر بگه هر سکو هم بیمو سلام علیکم یو مو کام ره پونه خونه بالون تاریک بوم سلام علیه دو غریبی و چجانو سلامی با چجانو دو چجان ما خوکی پوتون کودکی چیزی بده هیچی دیاد ندارم سلامی دو
تو خیلی جالبه که